Id-dera tal-bżieżaq jolew flajru hija waħda sabiħa f'kull ċelebrazzjoni, iżda ftit jaħsbu fejn jispiċċaw dawn il-bżieżaq meta jinżlu. Id-deputat direttur tal-Awtorità l-Ambjent u Riżorsi Claire Cordina Borg spjegat kif dawn qed jagħmlu ħsara lil ħlejjaq tal-art u l-baħar. Meta l-bżieżaq il-forma tagħhom u kif isiru meta forsi jitoħroġ l-arja minnhom, meta taqa' fil-baħar tkun tixbaħ ħafna ħlejja illi bħal bram, pereżempju, illi jittiklu minn ħlejja oħra li jgħixu fil-baħar bħal fkieren. Mhux l-ewwel darba illi tinstab ħlejqa illi kollha l-istonku mimli materjal tal-plastik. Qalet li bl-istess mod qed isir ħsara kbira bl-użu tal-konfetti tal-plastik. Għal din ir-raġuni regolamenti ġodda li jidħlu fis-seħħ fit-28 ta' Jannar qegħdin jipprojbixxu r-rilaxx tal-bżieża u l-konfetti tal-plastik fil-miftuħ mill-pubbliku u min jinqabad jissejħel penali li tibda minn €150 u titla' sa 300 euro. Ir-regolament jiffoka allura fuq l-użu ta' l-bżieżaq tal-plastik u tajjeb hawnhekk ngħidu illi l-bżieżaq kollha huma koperti minn dan ir-regolament, jiġifieri forsi jekk jinqaraw anke il-materjal tal dawn il-bżieżaq, jekk dak il-materjal fih il-plastik, mela dawn ma jistgħux jintużaw. Is-Sinjura Cordina Borg iċċarat li dawn ir-regolamenti mhux se jwaqfu l-bżieżaq milli jkunu użati b'mod responsabbli fil-festi tar-raħal u avvenimenti oħra tal-massa. Jekk ikun hemm events illi huma organizzati u l-organizers tal-events ħajżommu illi ħajużaw dawn il-bżieżaq u dawn il-bżieżaq se jkunu marbutin b'tali mod illi rilaxx tagħhom fl-ambjent ma jsirx, mela hemmhekk dak l-użu mhuwiex projbit. Mill-banda l-oħra l-użu tal-konfetti tal-plastik fil-miftuħ irid jieqaf kompletament, tant li s-sitt xhur oħra se ssir illegali li wieħed ibbieħ dawn il-konfetti u min jinqabad jista' jħel penali sa 1500 euro. Is-Sinjura Cordina Borg fakret li minflok jistgħu jintużaw il-konfetti tal-karti li jagħmlu nqas ħsara lill-ambjent.